Kenapa G-Shock pilih Zizan sebagai duta mereka? Bukan duta. Duta. Impian ini dah berapa lama you tunggu untuk jadi ambassador G-Shock? Kalau cerita kembali dulu awal-awalnya masa zaman sekolah, memang orang tengok orang pakai G-Shock, memang kita rasa macam nak beli tak cukup duit kan? Tak, betul. Nak curi berdosa. Tak, I bagi tahu. Betul. So I memilih untuk hold dulu. So once mampu, I beli, I kumpul, I pakai, I guna, I bergaya. I tak sedar tiba-tiba ada pengikut. Ada orang ikut, oh Zizan pakai apa dan orang beli apa. Memang. Oh my god. Sebab you blend in or you stand out? I both, blend in, stand out, both of me. You. I cuba stand in, tapi I stand out. Tak boleh. Okay, I nak tanya semua orang, do you think Zizan blend in or stand out? Mana ada blend out? Kalau dia nak blend in pun susah tau, dari jauh dah nampak. I cuba blend in tapi stand out juga. Tak boleh buat apa. Stand out. Okay. Zizan. Yeah. Okay, question I semua English tapi I dah translate pergi bahasa. No, it's okay, you can speak English, don't worry. Yeah. Tak apa. I expect ada subtitle. Don't worry about that. Mahal beli ni. Okay. Tak apa. Okay. Alright, ramai orang nak tahu pada pendapat anda. Yeah. Kenapa G-Shock pilih Zizan sebagai duta mereka? Bukan duta. Duta. Ada tak? I tak ada subtitle, dia ada. Ada tak orang sebut jalan duta? Jom kita masuk jalan duta. Okay, duta. Ambassador. Yes. You learn it. Why do you think G-Shock picked you as the ambassador? Oh my god, I don't know how to say. You cannot ask me. You ask G-Shock, man. That question, Pada pendapat anda. Okay, pendapat saya. Sebab you tough. Okay. Are you tough? I'm tough. Saya tough. Okay, I don't know. Maybe because of style, then I'm the orang kata pengguna G-Shock yang tegar lah. You know, start daripada awal dulu sampai sekarang, dan all movie I memang pakai jam G-Shock. Walaupun masa tu I belum jadi G-Shock punya ambassador. You know, you got me right? I got what you mean. Okay. And I memang tengok Zizan all the time. Dia memang pakai camo all the time. So this is really your colorway. Memang camo lah you. Look at me, yeah. This is really me, right? Yes. Yes. And also, ladies and gentlemen, if you guys haven't gone over there to see the display, Zizan could possibly be the only one in this building right now wearing this. This one. There you go. So nanti boleh swap macam. No, excuse me. Nak swap boleh jadi ambassador dulu. No, just joking, alright? Okay. Dekat dalam tu korang boleh tengok nanti, Tu bukan aquarium, okay? Itu rumah you. Bukan aquarium, dalam tu ada jam, this model. Okay. So, saya rasa ramai kat sini kenal Zizan sebagai seorang yang lasak, action star. Betul. Alright. Yeah. Pernah tak jam tangan jadi penyelamat masa shooting, travel ataupun aktiviti lasak? Of course, sebab jam tangan ni memang perlu untuk dalam hidup saya. Sebab dia mengajar saya disiplin. Yes, kalau tak ada jam tangan, macam mana saya nak kerja yang menggunakan masa? Sebab masa untuk shooting memang kita perlu sharp, kita perlu on time, kita tak boleh main-main, kita perlu disiplin, kita perlu integrity. Wow, integrity. Okay. Now, final words. Ada tak apa-apa you nak cakap to all your fans yang datang kat sini? Alright, okay. Guys, ada siapa kenal saya tak? Yang tak jerit semua malu je. Saya tak suruh marah. Saya tanya ada siapa kenal ke tidak? Kenal nanti, alhamdulillah. Mungkin tak kenal, saya kenalkan diri saya sekali lagi. Mungkin saya tak tahu, right? Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal. Saya Zan Razak sebagai ambassador G-Shock. Saya rasa saya menjadi duta G-Shock pun kerana sokongan anda semua juga. Selama ini, di dalam kerjaya saya, di dalam industri yang saya ceburi, sebab setiap kali saya pakai jam G-Shock, walaupun sebelum tu saya belum jadi ambassador G-Shock, saya tahu anda semua memang memerhatikan dan anda semua pakai apa yang saya pakai. Alhamdulillah. Jangan kata betul. Siapa kata betul tadi? Angkat tangan. Okay, boleh keluar dia? Oh, no. Okay, thank you, I love you bro. Okay, so saya hari ini, apa yang anda doakan untuk saya, semoga berjaya, semoga hebat, semoga teruskan perjuangan dalam industri. Saya doa juga untuk anda semua guys. Kita sama-sama aminkan. Saya nak kita semua sama-sama berjaya. Ya, kejayaan ini bukan milik saya seorang, milik kita bersama. I love you. Don't drink and drive, okay? Memang sweet, memang. Yes. Everyone give him a round of applause.
applause. Round of applause, great listeners. Yeah, thank you so much again. You can stay all the way. I ada dekat sini. You dekat sini sebab ada performance nanti. Saya nak ambil gambar macam ni ramai-ramai sekejap lagi. Nanti semua orang ambil macam ni lah. Ambil gambar macam ni, boleh semua? Boleh, alright. Alright, thank you so Alright, much thank guys. you Caesar. Give me a round of applause.